Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyon amin papagayam. Inta ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 17. Ngarod amin nga aramiden nyo, kansawan nyo, aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Diyos Ama, babaan kankwana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Aping hita ka na ang anagawin. Pinadas ko tinaladawan ng rikip bakit? Ang kaskas di mat. Basit lat ati customer ko. Ay na, bay amon alakay. At adulat ati customer ni Mang Rico. Pila dagiti agpatpatarimaan kan kuha na appliances. Aping amin anak abay ka iti pwesto na. Ijemat lang amin ti bakit. Ken amomit. Tilang panagtarimaan iti appliances ta amo kapanggadan. Diti kalaangan balay nga agawat iti tarimaanam. Awan pa'y kakompetensyam. Bakit? Sa balilatan na da pwesto. Dumakdakilan dagiti ubing. Iso anas ken ang makaurnong ta. Agbilang ka niti kwarta, Mila. Ay na, ay, nagadon lakay. Bilangam Ay, wow na. Masyanak na dya imabay iti pwesto. Tawa na pulos agpa-repair kan kuana. Ay, mas kay kayat da ka tanabayag kan nga agrip-repair lakay. Kan adayaw, analalaingak nga agrepair. Iso nga ro dya ibagbagakan ka, anayunam ti singir mo. Ay, saan bakit? Apay asaan, nayunam taadun ti customer mo. Sige, panunutek pa ay. Aramidam, Rico. No kasta nga umad-ado ti customer mo, ipangatong mo ti singir mo tapno manayunan ti kwartata. Dito'y ka diti pwesto ni Mang Rico. Di tabangir, miss. Ay, kunak no iso dahito iti pwesto na. Miss, agreparak mo ti appliances. Dahita ka di electric fan ti iparepair mo? Bilin ngamin ni Mami, ani Mang Rico ti pang patarimaanak. Sige. Sige. Rico, manayunan ti sapulta, no dublem ti singir mo. Ipilit mo ti kayat mo. Gumatangak iti baro at TV. Iso akasapulak ti kwarta. Anya kamatan. Ay basta, aramidem ti imbagakken ka. Nakaurnong takuman, no sinurot mo kumadya imbagakken ka iday. Wadan. Tapno sumardeng ka na sumadao. Itapay nga adon ti makaamam mo ken ka. Uray no ipanginam ti singir mo. Subla-sublan da kalata dagiti customer mo. Imay kan binalunan dito pwestom, lakay. Tapno saan kan nga agawin. Ni, apay. Kita man bakit? Pila tagpaparepair dita pwesto ni Mang Rico. Dinto ta dito'y pwesto. Awan. Nabayag nga minan ni Mang Rico nga agri-repair. Matanagan bakit? Sa dinong iti pangalaki ti paghabang ko iti daytoy pwesto. Ay na, agan anos ka kadilat talakay. Mabalin ka di tagpatarimaan iti TV dito, oy? Un sir. Customer nak ni Manong Rico. Ang adumat ngamin ti customer na ita. Kasapulak ngamin ng TV mi. Ay, sa dino ka diti ayan nyo sir. Ta umay kailangan servisan. Una. Sige. Itad ko kun ka ti address mi. Siyaksam ti swertem lakay. Agasam, adda-adagos imay a customer mo. Un sa agpaiso bakit? Kaslabak nang day a customer mo Talaga abak nang bakit? Nagdakkel di balay daan na panak. Iso matlagayam nga dakotse na. Isong arod asinaysayat ko at tinarimaan ti TV na. Iti kasta, awan ti makunana. Nay, si kapit gayam ti nagpatarimaanan na, diyan may sa customer ka, Martin. Uwan tata, nagatidog namin ti pila itay dita pwesto. Ket masapol ka na ang matarimaanan di TV na. Sige. Ayos laing kanyak, ta dumat niyag paso ti awat ka. Ay, agyaman tata.
Impangatok pa'y ati pa nagsingir ka. Ni, apay nga eh. Tapno damat ganas ko ang agtarimaan. Sa bagay matkit di ah. Sige, umuna ako niya gawin. O sige tata, isimpak lang dito yawid ko at tarimaan kay balay. I-overtime ko. Lakay, rabiin, maturugtan. Umunakan bakit? Tani, adapay tartarimaan eh. Awat mo mananday ta? Wan bakit? Adamat imay nagpa-repair iti radyo. Gayem ni Mr. Tomas. Diyan ngay bak nang arinipair ko ti TV na. Ah, no kasta, manay na yun na ng ti customer mo, lakay. Naibaga ka nung amin kankwana ni Mr. Tomas. Anapintas ti trabaho. Ano sa mga rod, lakay. Taitisan ang mabayag, umadunton ti customer mo. Sapay la ko mabakit. Manong, Apay ka di miss. apay anak karikap ti pwesto ni Mang Rico. Ay sos, napanda ka nung nagbakasyon. Kasanon nga di alahag nga impatarimaan ko. Into no may alawas pa iti sangput da miss. Ay, anyamatan. Sapay nagngina ti singir na. Apay, di na kadimbaga kada kayo customer na? Inton sumarno, sikan ti pagpatarimaanak. Diya kaya ti kasta pagurayan na ti customer na. Ay, masurunak. Lakay, Di mo biyangan dagita tartarimaan nga appliances. kurso na dakday ti microwave oven Istit side sa kanong aminday to eh. Alaagsan. Ay, di ka man nagsaw iti kasta. Ibagamton ije customer mo, anapukaw. Ay, saan na bakit? Di mo aramidin ti kasta. Ay, alaakit din. Nabaybayag nga imbagakan ka nga igatangan na kiti microwave oven. Anya? Kukwa kun daytoy. Ay makaamukan ton nga agrason. Saan ako nagpa-repair ka ni Manong Rico? Ne, apay ngay mat sir. Malaksid ngayon pa nga ito na tibayad ti panag-repair na. At dapay mangmangag ko, nga agpukaw agamit. Dayta ti Jack kayat. Madimat ano, agbukaw ti ipa-repair mo agamit sir. Ken ti Jack magustuhan, ada idi impatirimaan ko. Naperdi matadagos. Isungot lagayam asaan abaro, diyang kabil na apyesa na. Ay sos, panangloko iti customer daytan sir. Baya Martin, tay bagak kadagiti gagayam ko, asikanto ti pagparipiranda. Tanasaysaya at ngamin ti serbisyon. Rico, apay aday ito lang ti inyintrigam kanyak a kwarta. Manmano ti customer ita. Jack mamate. Apay asan ka mamatay? Parang ko nam loklokod ka. Kita akman day tabulsap. Diskumpyado ka na una. Ha? Si katirason, no apay nga imakaran, dagiti daduma customer ka. Anya? Imakartan kini Martin. Taapay? Nang ina ti singir ka. Ay, adulat ta ti customer mo. Danag mun aya. Tiping laeng, dyan napukaw kan ka. Lakay, adan maibang kuta. Wan nga rod bakit? Adamatan ibayad ta itirenta to'y balay. Pudno day tangay bagam. Imakaran dagiti customer ni Mang Rico kanya. Kunakit kan ka. Isa planok ti mga alay ti kadwak. Tamarigatan akong gapoy ti kinaado ti mariper. Una, mangala ka iti kadwam, tapno saan ka amarigatan. Mabalin ka diti agpa-repair ditoy. Wana ma'am. JR kon kan washing machine mi. Naperdi nga min. Sa dino ti address yo ma'am. Taumayak ag home service. Ni, mayat gayam ataw may kag home service. Apay ka ni Mang Rico ma'am. Saan ka din ag home service? Ay na, sikat imang itulod dita pwesto na. Ay, nasayat nga rod napadasan nyo dito yung pestok ma'am. Ta-home service kayo langan. Pudno gayam ti bagbagada, amas may mayat ditoy. Sana pa nagpalastog ma'am. Ngam talaga nga ado ti mga ibagbagay ti kasta. Lakay. Nagadumot nga agpayson ti tao dita pwesto ni Martin. Imakar nga rodan dagiti sokik kan kuana. Amo kon no apay. Apay,
Imakarda iti ayan ni Martin. Tadadadaulan na kadayjay. Nga ta. Ha, day tatiamok. Nay, papanam nga ay. Ay, pasagidak man day ta, Martin. Ay, dagiti awan maramid na tao dita. Erjenda, ti padada a tao, tapno lang iso dati papanan ti customer. Kaslagpas pa sa higit asawa ni Tata Rico. Da kayo a customer. Kita nyo mat ati pagsayatan nyo. Sana basta nalakat si Gerda, kat kita kayo mutan. Baybayak man lang. Ay, Mauman kita nyo, tumot la siguro day ta sumanao. Nay, palawaam samot na dito pusto, Martin. Ay, uwan man Tata Rico. Tani, nailat una yun ti pwesto. Manayunan mo ti abang mo ah. Sana bali Tata. Tadamat nam na magkapagbayad ko. Saan nga ta maiparit day tao? Saan mo Tata? Tasak ba yan nagpariperak? Kinasarita kung dakin ko iti pag-abangan tayo a building. Kasta gaya. Uwan Tata. Isa pa nagkunak. Sa anak mo't amadaksan gapu iti kasto nga aramidag. Apay mo't nga sir. Tadi tamot din ka rubak ti pagparparipiran niya. Pasensya kan, Tata. Talaga ngay makar kamin. Ay, agsubli kayo kumakanyak, sir. Kasano nga agsubli kami? Ket nagnginamot ti singer mo. Ken maysa, may mayat ti panag-repair ni Martin. Tatalaga apulido. Ken di mi magustuhan tinagwaras adamag nga adama pukpukaw kadagiti ipatpatarimaan da ditoy. Lakay, may mayat sa no pa ikam iti aircon to'y pwestom. Tapno saan amapudutan dagiti agur uray. Uwanan niya. Kan papintasam meten pinturaam. Uwan man. Sigurado ako kam aminen a customer. Bakit? Planok ti agalay ti kadwak dito yung agtrabaho. Ay katwan alakay, uray dwa, tapno mabibi iti trabaho. Uwan bakit? Tani, kababayin ka dagiti customer. Numadelay da amaala dagiti ipatarimaan da nga appliances. Nagkapoy kamot ngamin. Awan pa'y pulos na sayat a discarded. Apay anay bagam day ta. Kita man. Amin a customer mo, imakardan. Ay kat basol mo ah. Anya? Agrup-rupa ka nga na kwarta. Direktaran amang ipangato iti singir ka o saan ka day. Iso day ta, tisan ang nagayatan dagiti customer. Kanjay may microwave oven ngin nalam. Kwa. Iso a basol mo day tao. Di na kumamot pabasulin akas ka Ayawanan. Namimpinsan na napirdi ti negosyo kapukin ka. Nay, Tata Rico, anya ti masapol mo? Umayak ko mag-apply kan ka Anya? Irekap ko di pwesto may Martin. Isumot lagaya masaan ka na ng lukat. Awan ngamin pagbayad ko iti renta. Astamatan iti kuryente. Alain na kun paraw. Agtrabaho aklaangan kan ka. Napatag tinapudno kan di kalidad a serbisyo nga ingka ipaay iti padam a tao. Kaay-ayo iti imatang ti Diyos dayta. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Na inbag nga oras kada kayo